ano chaku vula van Quentin va ku rendani xa ngifanele xiburukwana xiyani why mihleketa hi nga ri i majaha ntsena kasi n'wini hi byeli sweswi hi byeli sweswi now very kuna sex chala before hi ya ka sex cha vito leri sex cha vula in sex cha ade tshama hi vulavula hi yole ya mavito ya kwe ta hile kwihi ri tile kwini kuna both sex cha very swi vula ku munhu loyiwani a ni swi twisisi ku ku na chomi ya ye ya menemene yi n'wi byelaku ni twanga ku ye a nga kona ni yena u ri ha ve ri hatsonelo ra nyama i travel le ishangani gang la ihlela hinkwaswo leswi rhumerisaka Gaza vumene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokukulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga. Leyi i Shangani gang shangi seski hi le kwini kwa hi ku ti-viewers ti ta hlamala ku henda mabunu la ndzhaku la se a hi swi tivi kumbe hi nga vitana wun'we wa lava nga hi rhamba va ta hi hlamusela ku laha hi le kwini ti ta ndla yini se a hi ta kombela wun'we wa executive ya Ahi Tivaneni Vatsonga va Tuks va Tuks va Tuks or va Tuks va ta hi byela ku laha hi le kwini and vona hi vona mani wun'we ntsena incoming yeah wa nga ra va xo hi vo chairperson lava va nyikela matimba phela okay I'm coming all right so just to clarify ne sound ya twala le ko va ku ai kota ayi humeli a handle mara ya twala so yeah mi ta khomela for sweswo then I hope ku ri le ku twala ke na twala mara atwala okay so option minjani Pukile ngoba epfukini mi nga hi tivisa ku namuntlha hi na mani la namuntlha mina Ndlozi Hope the upcoming chairperson ya next year ya Vatsonga va Tuks. Clock it okay Yeah, namuntlha ile Janselas Park. I venue leyi the current executive va nga yi lavela yona ku hi ta hlangana ka yona ku xivangelo xo hi nga vi hi ri IUP straight incinini nge mubyeli mara ntwinga ku i ku tanihi Matsonga hi rhandza ntumbuluko se a hi tele ntumbuluko. okay okay so hi la ku tivanyana hi Ahi Tivaneni Vatsonga va Tuks ku humelela yini for lava va nga swi tivi ku n'wana u tshame kaya wa swi lava ku ta a UP maybe next year so ku humelela yini la ka society in yeah ku swi explain Okay, nta sungula amasunguleni nani. This society yi sungule hi 2018. Yi sungule hi Denkunas, Marungula na Prince. Ibakankuna hinkwabyo, that's why we call them Denkunas. okay Yeah, this society yi hlanganisa Matsonga. Like ku ri hi fila hi ri kaya hi kha hi nga ri kaya hi ri kule na le kaya and it makes it safe ku hi va hi kha hi socialize like you maintain a social life while hi ri a xikolweni ku avoid ku hi famba hi ya tigigini and stuff hi ta giga kwala a Vatsongeni va society le xigazeni xa hina la. okay so swa mapela a mi hi tigigini kumbe ayi. kumbe mbayizisa vatswari le xigaza xa le Tuks I xigaza xa le Tuks i groove kwala xikolweni. okay mara so far swi famba njhani ka society for you like how has your experience been Hey, kule kunambeni. Kunamba ntu. okay
Yeah. Okay. Number 2. Ninge bush. Swa dlaya. Okay. Swa dlaya swilo. Swa Yeah. dlayeni. Swa dlaya swilo. Okay, khensi ngopfu mtiva a ni tivi ku ri nkateko maybe u na xivutiso na wena. No, Okay, khensi ngopfu ku mi tiva na ku va hi tiva hi society ya n'wina. Loko ku ri ku u kona u lo tshama kaya and na wena u lava ku ta dyondza UP next year swi tivi ku ri society Oh yes. ya magaza yi kona. Yeah. Majoyinelo munhu joyinisa kwini? Munhu loko a enrolle a UP Yeah. i ta nghena ka student portal a ya ka societies a fika a lava Vatsonga va Tuks a joina kwalaya. Okay. Yeah. A ku na ti-fee. Ku hava. Okay. Okay, so incoming chairperson va ta va ri kona for n'wina mi taku next lembe leri taku. Hi khensi swinene ku mi tiva sesi va beleni mavoko ka. Like you can see. Yeah. SSK amungari kona n'wina loko society leyi sungula hi ku na n'wina mi alumni ya kwala UP. Okay, so a ni la ku vula swona ne ku ri I was hoping ku hi ta hi ri UP but still okay ndhawu leyi sasekini. A ni la ku vula swa ku me a ni still I was fortunate enough to also serve ka EC ya Ahi Tivaneni during my time. Yeah, during my time at Tuks. So it's honestly swa tsakisa ku vona ntirho lowu humelela ni vona vanhu va tsakini and everyone is here just having fun. Ne. Yeah, swa tsakisa. I can see and la ka society leya ku na swo hisa ma swi vona mara. Yeah. Mi vone swin'wana swa kepisi yo basa. Swi kwini ku na Swo hisa. swo hisa ma swi tiva swo hisa. Yeah. Ma swi tiva swo hisa. Hi n'wina swo hisa. Swo hisa ku na swin'wana hi n'wina. Leswi nga ri swo hisa leswi. Kasi why swi hlula kepisi leswi ya swo hisa na. Va hisa hi boti mara va ta twa camera va kha ku na hisa va twa nga ri yeah mara anyways you can see ni ya mahlweni. Yeah. A ni swi tivi hi nga sungula kwini. Mina a ni twa hi nga ri a hi sunguleni ka ku tiva hi tivi experience ya sesi mara a hi langusi ngopfu ka timhaka ta society. Yes. Yeah. Mara na ku tiva from n'wina ku ri swi famba njhani xikolweni. Experience ya le UP. Yeah. How is it going, guys? Are you coping? Yeah. It's nice bangwa very no. You're not flying at UP. You're not flying at UP. Lava ti komba ku va kasa lava. Anyways, hey, a ni rivele ku vula hi na ntambi lani. A hi khensa vukona bya mangi ta bloxi. Mangi tiva bloxi na. Wa ka Malamulele wa Musi. Wala. Hi lava la. Ku va ku camera a yi jiki ne. Mara ku na bloxi wa ka Temu. Muhumelerisi a va kona ku komba bloxi mara bloxi hi khensa vukona bya n'wina. Mi yo siya Musi. Va ta vheva va Musi lava va yihloko. Anyways, a ni swi tivi bloxi na Musi i vanghana kumbe i couple. Hey, mina na ku vulavula ngopfu to guys. Hey. Mi nga hi nga vulavurisi ne. Ma swi tiva Lava and va ka Malamulele phela lava. Oh va ka Malamulele. boti mi botisani. Yeah. Bloxi. I wa ka Temu. Wa ka Temu. Eh. Ai. Hi n'wi tshika nkarhi va ta hi hlongola mabunu. Anyways, loko mi nga ha lavi ku hlamula ku bloxi na loyi na Musi ti vanghana. A hi ngo asuma ku i vanghana, ne? Nga ri vunghana bya masiku lama byi heli statement. Mi ze mi nga swi vona. Mi ze mi nga swi vona vunghana bya masiku. Mi ri sister, hi vulile ku n'wina mi fanele mi va host. Mina xinon'wana. No, a hi vulavuli hi a hi khumbangi vito ra munhu ho vulavula in general ma twisisa a hi vulavuli hi Gavazana nsuku sweswi hi vulavula hi ku i nga ri ku okay mi titwa njhani vunghana byo heli statement Musi statement ma swi tiva a mi swi ti public statement No, like so public statement na swi vona ani
kumenameniwa hi munghana u titwa njhani Yes, Hi ku ti-betrayal. menameniwa- yeah like ku betrayiwa hi munghana mi sa mi betrayiwa ku na un'wana kwala a nga tshama ku hava loyi a nga tshama a beliwa swilo swa yena hi munghana kumbe something no ku ri mina experience mi nga ta haleni mi ta hi hlamuseli ku yona nga ri ku bela lava wana swi ta ku va jola floor 1 ne and va na ndla gangu floor 4 ivi munghana wa voya ya va menamena yes wa swi vona naswo ivi mename u titwa njhani hi sweswo ku hava la nga na experience yo betrayiwa munghana la i mani i kona i wiwini i tshama ku chelela no Serious? like serious poison serious swa rini leswi mara va ta twala mara mi ta Yeah. veta n'wamani Okay. Ya hlamusela hlamusela tana mi ta yi hlamusela wena problem ne mata problem yini mara problem yini as much as amuhumi ka tikhamera ne mara ti voice ta n'wi swi endla ti nga ri ku twaleni hi ku hi Ti nge twali ngopfu. ti nge twali Ya tingetwa because of Yeah. se mi fanele mi ta haleni anonymous muhumelerisi Va ku ta mike n'wi pfala. ya nikisana ya mani na mani ku hava na yi kombela Okay. okay anyways so ku hala nga betrayiwa lani un'wana n'wina Ah. a va mi betraya n'wina Kumbe Sure, vo sure, sure. kumbe I'm vo betray. mu betray. vo I'm betray betray wena. betray wa Sure, sure, tikomba nga ni nga mi tshembi zvakalani amkombela mi ta hi byela ku No, ti-crocs loko leti ta ku ri yelo na mi ti xava comfortable. kwini loko ku ri ke na comfortable hi ku ta hala ya ta mike ya Ah, ya na suka vhe okay. ngwenya I vanhu vo rhandza swilo swo hisa. marala ive ku ta haka Ifo ne wa zwe story shawa kumbe ne hemba no wa zwela ne va vutira we Vathongi. okay daman u ten nga vuli vutira ye yeah story na story Story. amen se kona se go rin'wana kona ai nge vuli n'wasati kona nhonyeni n'wana hayi a twa nga ku hayi timhaka ta kahle ku ri a rhandza na damani yeah a swi khomeki ivi damani va hela va vhele va phusha leswi va swi phuxaku and everything and then swi hela mara swi helangi mhaka ya kahle so a va ri ka relationship e ivi loko swi nga heli kahle hi la ku va chelelana kona o sesi a chelela na fika kwala Okay. loko swi nga heli kahle a boti vhele a ni ya pfulapfula tibuku se ya phendla se yi fambela kahle la yo phi a boti kha swi fambela next thing very boti endle leswa swi nga endliwi leswiya Yini swo ka swi nga endliwi? a ni vula ku ve yi phemikheke ekaya Oh. o va titsakise swi nga ri nawini mara a nga ri swona se Masala mara mina ni phorisa so se helela kwalaya se mina ni sesi famba ni mapfula case phela Hi n'wina mi va byela se. ni byela sesi Okay. sesi va ala mina okay a ni tingeni hayi boti yi ti pfulela tipage se un'wana sesi ta na khoko sweswi phela yi tshama yi nyika khoko ivi meni nwi khoko a ni nge hewi ni yi nwini boti a yi nwangi boti khoko ta yi lavi ni tsutsumini ndzi ku leriya guys a ni tshama tsutsuma fona siku lero ni tsutsumini a ni swi vona why boti a yi ala a ni byelaka why yi ala a vulangi yi lo na sesi phela ni tsutsuma ku ze ku hela na tissue twana se swi vula ku loko ku ri ke a wu nga cheriwangi leswiya swo fo tsutsuma a ku cheriwi ni rhandzi ho swi loko a fo rhandza se swi luya hi ku ku nwiwe hi khoko a wu nga ta n'wi rhandza a yi khona hali no guys like
I know. Sesiwa but like as nga ta endeka. Hambo chelo sesiyani nga ta swi endla. Yeah. But nanya na vona feel like as nga ta endleka. se loko se mi heta ku tsutsuma No, to tsutsuma. Ani ri sharp, ani noma ka mamelela. Ani ri sharp. Anzi tsutsuma then ni va sharp. so and then hi xona xi helerile xitori Lexin'wana ni nge mi byeli because it's incriminating evidence. okay Yeah. ku na timhaka to tala ngopfu Yeah. Mi hanya njhani vhakela UP? kahle Mi fika la. Vutisa Boti wa wena. Karivana njhani? Mina sat camera na chava. okay se a hi beleni boti va tsutsuma mavoko And okay, okay, and boto tsutsuma ke antsutsuma ke mi tsakeni. Antsutsuma ke mi te boto tsutsuma tsutsuma. man with Bitu. Nimzela? Oh, mon vitana Bruno ke. Bruno. Yeah. Okay, I belen buti Bruno mavoko. I don't say. Vanuswisa. Vanuswisa. Yeah, vanuswisa. Yeah. Anyways, hi. Ni story. Shayisa na xona. Muhumelerisi Mikey right for ku okay ya sweswiwani loko ku ri mina na n'wina mina swo swi vula ne mi nge humi ka camera ku fana na both Bruno mi ta yi confessela through roaming mic layani se loko mi lava ku yina mi to yimisa voko va ta mi yisela mic anyways kahle loko before hi ya mahlweni ne exact phela yi sende link a groupini yi ku lava ku confessa swandla boti va xidloko xa black lava vone swi swo hisa kun'wana hala va chave ku vula ne se ivi executive hayi khona sendani link lava podcast va ta mi olovisela va podcast va mi hlanganisela swona se mi ready ku hi hlaya ti-link I mean ti-confession ne Baqonda straight. Why me sho moto kwalo yana. masha yini munyu No Hey. ne ne xa n'wi kahle n'wi a hi fane hi mi vitana as a guest yeah ne mi nga ri mina swo tala swo swi vula anyways hi la ku sungula ku hlaya confession yo sungula yi ta hlayiwa hi sis Kate ne loko ku ri a ni swi tivi ta swi ndlisa ku yini loyi a nga yena a nga tsala No, but I guess I think mtatla confession ivi n'wana na n'wana lo twa ku nga ku leswiwa swa n'wi fanela va ta Mi ta kombetela yena. va twa nga ku i ya mani. mi la ku wina mi la ku wina yini Loko okay. mi la kemche loko No. a hi sunguleni Ntosisa ku va laha leswi a na ta winisa a ni kumbexani ta winisa thikithi rin'we ra mi ra event ya Metro Beat so a ni swi tivi ku i kona loyi a nga na interest yo ya kaya na u ta fika loko o gesa swona ka confession leyiwa u ta u ri winini musima a ngi tiva hinkwenu Metro Beats la ena show next week lo lava kuya next week ti 11 ku loko episode ya dropa ta nga ri next week mara hi ti 11 ta October ena album launch ka Thomo loko ri na lava ku xava mathikithi hayi i computer ticket ne Yes. ti hlanganiseni either na manager or computer ticket manager yeah and also on that note kule ku ai timang kuna a challenge leyi nga kona if u lava ku wina ticket or if u lava un'wana u lava ku wina ticket lexi u xi endlaku u ya ka Shangani gang of course subscriber you take a picture u sendela nambara leyi nga ko yi sungula 067 yeah yi ta yi va- ta va I think yi yi vekeliwini koka la Yeah. yeah connectionani ya Shangani gang na le ka u nga yi kuma ka Facebook so mi fika mi nghena layani and then mi subscriber
Sure, tele, yeah. Actually, mi ta- I'm not about so subscribe before if I'm bala. Apart from this, I make sure we subscribe in ka Shangan Gang. You on a podcast stereo shaka Gaza. Must Steve and win. Tama hotspot a blush. Animus angana data. Okay. Tatirisa ka Shangan Gang, mi nge tirhisele studio hotspot na mo. Yo sungula ku na Mhluri Mayingani la. Mhluri Mayingani ho beta lo ko Ben Mayingani. Va ri hambi u kambote yini sesi ne sesi wa yena ndisana nga ri bete Mara mashaka. Ishusha hi swo hisa. Mara mafananyana na president. Hlayani. yiri ndzi kombela mi ndzi vekela ndzi kombela mi ndzi vekela manharhu ka Mhluri Mayingani. So Loko Mhluri Mhluri Mayingani kwala? hi loyi Mhluri Mayingani va ri hi mi vekela manharhu i ndzaku rhandza Ndzhaku. i mani Man. Ne? mantivi mara loko ku ri ku boti a wu chavi loko hi heta la Mhluri Mayingani kombe u hi byela ku u titwa njhani hi swona then boti a ta swi tiva Mhluri a hlamuli sweswi. A hlamuli Yena u tlanga ku sweswi. i mani. Okay. u ri yini ka Mhluri I mani. u ri mi ta hlangana loko hi heta a ta loko hi heta ina kumbe aw vathong sorry Vo ala. i mani Okay. Ayere ka convention later. Ya vumbirhi. I mani Penelope. i chair Win. Oh, i outgoing Cheve ri mi singili na. Valak Jamala Society. mi singili chair Ne? va ri va taken mara xembo boto wa hina mara va ta kuma mucato kwala ku le ku tikeni va ri va singile Oh, va ri va taken mi va ri va taken. taken Mi teke i wa rimbewu rihi? Okay. You start loko ku ri kani ku tsale Matsema. n'wanuna. Loko ku ri kani Swikero. The scissoring. No, Skero. itsala ku sis. Kero, Caesar. Summer Walker. Mina? Baba xavela KFC. Che? hi mhaka n'wa mi tala ku xava KFC ma swi twa sesi ma swi twa Mi twanga I byela bya n'wina phela lebyiya. Twanga ku tsaliwe mani che? Hleketelelani. A ku na loyi a ndla nga ri wa msondolota. Xa 4. Okay, ku na ya vunharhu ne? ya Yeah. Very loyi Renda wa mazazana. Shoti wa dark skin ni kombela nambara. Hi n'wina. wa yi tsala as loyi Renda A hi leswi hi nga tsariwa swona. Nyika si skate. hlaya Oh, it's fine Hey boti. Hello ine. Yimanyani hey boti. Hello yi. Ejaleri. No. Yena luyane. Hey, tishak ta janana. No. Tishak ta Okay. janana la UP. Look, notice swin'wana ne. Renda loyi wa loko ri helele ni mani? Renda no loko lavekeni ku se ni hlanga ani ho hlayiliya. Ku na yin'wana va ri renda no wele dzaneni u na munhu na. Ne? va ka high demand Ivi va ku ivi twani. Ivi va ku boti Why lava va kombete rendani. majaha ntsena kazi? Twani. Ya vunharhu ne. Boti rendani, are you single?
but randani va le ku lavekeni Hey boti. Vanikeni mic. Yimanya vanikeni mic. Why mihleketa hi nga ri i majaha ntsena kasi n'wini? It's delicious. It's delicious. Mau. Hey boti vulavulani. Why mihleketa hi nga ri i majaha ntsena lava nga mi confessela? Ndata misa lo wa bayeza. Wa bayeza ne? Wa bayeza lo ya nga yema laya na vatireki. Ano chha ku vula. Van Quentin. Va ku rendani xa n'wi fanela xiburukwana xiyani. Van Quentin. Va ku leswi xi n'wi manyisaka swona. Okay, ku na swin'wana ne Berry swi vula ku munhu loyiwani a ni swi twisisi ku ku na chomi ya yena ya menemene yi n'wi byelaka ni twa nga ku a nga kona ni yena u ri ve ri hatsonelo ra nyama i trouble Matsona ne? mara mina ni ma swi vona ku namuntlha a hi tangi team yi helelini ne mara ni twisisa ku ni loko team a yo va helelini a hi ta dya swi tlhe swi sala swa hlangani gang ntsena hi ku hey hi phambela hi madrom So we have to give it to the society because like nga famba kona ne hi tsonela hi vula ku ni vula ku ku na kun'wana hi nga drive 18 hours hey ha tsonela trawulu la university liya hey kuna confession yin'wana heta la and then very kuna sex chala before ya ka sex cha vitu leri sex cha vula in sex cha ade tshama vula yo le ya mavitu Kuwait. Tile kuini kuna bot sex. Mega kumbe ihlam. sasike Hela bala. Bot ba Ihlamuli ses. Tell me now what I'm doing. Idra sex suka kuini. Swivula ntsumi leyi nga rhumiwa hi le tilweni ku ta andzisa vana va Yehovha. Amen. Ma andzisa ne? Ya mati komba kumbe n'wina ma andzisa. Anyways, confession yiri ni rhandza loyi va nge is sex cha. Wow. Lock it. Wala n'wina mi nga n'wi voni ku sex cha. Xivumbiwa xin'wani naxona wa xi vona ku ya i sex cha. I too short ne? Too short a ri biyawo. N'wina ma dlaya hi tisawundi. lava blind lama Ma ya ra ka xangani ke n'wina. no ka sex cha wo twa nga confession leyi wa yi tsariwe mani Anukona Muslim. Yeah, that yiri ni rhandza loyi va ngo i sexa hi n'wina ne ma ti bayizisa ende phela na mihlovo un'we se swandla ku ri na ku Okay. Iman Matimu. sex Kasi Matimu sex cha. Boy sevenza jara. Stiri ne? Wada. Loy. Wada keke na. Raka ulisi. Keke raka ulisi. Amar mama chugele ne ma da keke. Black Forest. Black Forest. Ngari Black Forest. Rauli is ne? Flavor yi. Very much keke you kumaiki kasina. Ay shem ku ri bot sex cha la ya inga ri ta tirhana na n'wina ntsena Yeah. va ri sex cha can you sex cha
Can you answer? Anisiku bangayizumela yona lokuri bangayizumela. Mara ile la. Can you sexture? Can I what? Sexture. Ma anzisa. A black hack. No, ra keke yindini. Ya keke hlawe mi confession. Le one maka says Kate confession. Babo desako can you sexture na? Can you do your name? Munhu wa vutsaka I munhu wa lava ku stiva kumbe o la ku tivisa vanhu. Ula kwandla swin'wana hi swona. Okay, number ya mina I 071. Okay. Okay. 071. No, but sexture ita huma sana la ka screenshot shangani gang for future purposes. Yes. What do I do? I got a lot of boat. I'm in jail, so. Anyways, I ain't in my friend, eh? Yeah. We're not the influencer that Gaza. The logo talwa week in week out. Vujichana. Yeah. Kulua the assets. Sho sungula question leyi lava ku that I want to put to you guys eku mi twa ngari the assets hi nga vulang a hi vulangi vito ra munhu sweswi ne hi te ti celeb or ti influence mi twa ngari ti celeb or ti influencer ta ka Gaza ti assets leti ti hi kombaka tona ka social media eta vona na Mike vanikeni Mike Hayi mola ku hola ku twa ku mi substantiate 5 marks si ku se va kona lava vo ai swa vona degree avatsondzeki ka wanjake na gagashi ku hana n'wanga na degree la ya exactly a degree ne no endle policing kasi yini police kumbe swa ti police policing nakujame vula swi hi leswa ti policing hi tiva swa ti policing ta ti insurance ngombula swi I get to it I Steve yeah mara mi right it's I'm vutisa la hinkwenu la hi nga tshama laha and swandla un'we a ri na information Bosex show ka Bosex ena yona ne mina yona hlamulu says Bosex va mhlamuli loyi yena mani kasi na man van lava ya why in lava man lava aku ngo tona ku endla loyi yena mani verini mila boss lady very Bosex asuki lava I'm sweet ninga la Bosex no anir tebra ngwe beto imantamba nkhuza n'wini vone mambalelo ku ya va na ti symptoms ta mazingeleni soft life mazingeleni anyways sebiri amla ku ihlamula question ya ku ti influencer ta ka Gaza mi twa ngari swilo leswi va hi komba ku swona mali leti va nga na tona tiyindlu timovha i swa vona a mi swi tivi i swa vona ne savona ne no kombela yi ku mike kasi vana vuxokoxoko for more information yeah I'm going mama ani ku ni nga humi ka camera ni ani ku swa ti assets ani yeah ku fansa ni la ku vulavula hi titiraka letiya letiya to teka ncu a ti toilet yeah ku a ku ri ta vona kumbe a va lo thoriwa ku va dumisa ku na ti-toilet to teka ncu ku na titiraka to teka ncu so n'wina mi twanga ku nga ri ta vona ni twa nga ku a va lo thoriwa ku va kota ntu a mi yi tivi ntu ku yini matu
Into. That's it. Into. Loko I like to assume. Yona vele ni nga tivi yona vele nga ri yina ku sorisa. Ne. Mara nga tivi. Yeah. No, mina u tiva ku tikwini mina ni yima na n'wi la di kaya. Va kaya. Hiku loko ku ri vo xavisa sister ne. A va nga ta lava mali ya switu. Mali ya swi. Ya switu. Oh. Mi ta suwisa na n'wina na. Va suwa phela. Wena wa gwaja. Chave chomo. Mara mi ta kahle n'wina. Na n'wina ta mahayari nga ri mina vuxokoxoko. Leswo swi tikwihi. Tikwini. Why va nga ha vulavuli hi tona se ku tirha ku twala kitchen ntsena na rolo na ri miyani. Oh, mulavuli King's Kitchen ne? No. Hayi. Ya ni vula ka McDonald's. Ya ka McDonald's. Yes. Yeah. Ne. Okay. Ay. Eta mi ta ngotla Cinderella. Tambala tu. Eta imbala. Mova ya. Mova. La matafula. Me vula ku le matafula na. Le matafula ni xavisiwa na mi vona. Oh, le inga ya asikuyi. Le nga ri road. Inga Eastern Cape. Le nga ri road. Le. Ya Eastern Cape. Cape yes yona liya. Eh? No kambala maiki ya hala. Ya itavuya. Hele. IUP. Sidlai? Hele. Me ta dlaisa kupiwa. Yeah. Ani vona movha liyani mavo. Yeah. And then leswi a chemicals va xiswona. Ivi jigijigi ka ramo. Yeah. Se vanhu va ri xavisiwini. And then leswi a hi twa swona a hi tiva ku ri a hi ya yena. Ya ka wayeni. N'wi mi tiva ku a ku ri ya mani? Hayi. Mani swa mavito swa hlupha. Ya Mara ma swi vitihomu. tiva. Mara ma swi tiva ne. Mara Mina ma swi tiva ne. Na vuxokoxoko. vuxokoxoko. Mi ni nyika byona. No, wata kahle ni loyi a tala ku loko va n'wi accuse ku swi swo tala a hi swa yena ni. Ni nga nyika vito sweswi ku obvious a n'wi tive Gagash ne. For instance loko wo movha a hi wa yena. Xi ku humesela xi ku humesela vutanzi xi ku komba ku pita nonyani hi leyi. Ti vona vito. Ya mi fele. Na vuxokoxoko. For more information. Xi ku humesela maphepha ne. Se hi nga tivi ku maphepha ya timovha na makhishi na swiyinini swi kona na. Mara sweswiwani loko no fika ni bela xitandani xa matamatisi laha mi tala maphepha. No vutisa. Ne. Ku endla yini? Ku endla yini? Va te va na xivutiso hala, a va te va na xivutiso. A yi tlheli laha mali. A yi fambi hi swandla. A ti hi ti-seat. So laya ka ti-confessions ni voni xivutiso lexi a xi tshama xi kha xi vuyelela xa ku Metro Beats I kwini? u kwini xana ke? A ni na hlamula I'm just saying it nje. A wo yi hlaya. A no yi hlaya. A hi swi tivi. A ni swi tivi mara u fane a fika so ya loko ku ri ku ta fika ya. Oh va khomeletekini. So va nge he fiki ne? Okay. And chofinate guys. Before mbu No, mi nga vileli loko hi chaya laha mi va ta hi tsalela mavito Metro Beats va phafamela room hi room. Yes. Ta mi byela ti-room. Room hi room mi nga vileli. mi ta n'wi nyika invoice. Anyways, before a vutisa xivutiso ni ku na confession yin'wana laha. Musi nhloko a hi tiva xikopo hinkwenu a xi tiva. Okay. No, aba ni kombela sesi va nikisana na ivi No, ta tlhelela le ka before hi ya ka question ne anda ku hlangisa inani leyi fast ne ku xikopo a xi tiva hinkwenu ne. Yeah. Sharp, very ripfumelo. How's your xikopo game?
Eish. Mani No, i mani ripfumelo. Oh, ripfumelo. Xikopo, nhloko, head, Head. head, head, head game. Yeah, No comment ne. Ya vele vanhu va blind va tali ku comment ka sweswo. yeah, yeah. Ngoma iti chai. Ngoma iti chai. Yeah, Wow. yeah. But senses. Wow. Wow. Anyways, question yes sister. Kate. Money. Yeah. Influencer, okay. Mi vutisa xivutiso lexi hi mhaka ya ku influencer a ni swi tivi ku ni nga swi vutisa ku yini hi Xitsonga ne mara i munhu loyi a nga influential. I don't know guys. Okay. Na mi twa xivutiso xa n'wina ne and point ya n'wina na yi twa ku yi ta hi kwini mara a hi languseni munhu wo fana na Gagashi a nga hi influence hi ti-skin care routine or whatever mara Gagashi loko mfana lowu wa hlamba Gaza hinkwayo yi vheta yi rhandza that person loko u rhange Bliss Boy for example aku Bliss Boy u blind and then everyone was like yeah Bliss Boy u blind hi vuya hi ta ka Metro Beats wa hlamba and then Metro Beats then aku boom Metro Beats u blind just because yena ute ivi a cancela a few artists as well the artists leta nga ti cancela ti vete ti va ti cancelekini xigazeni mina loko ku ri ku ni ta hlamula hi vu influencer ka Gagashi ni nga vula ku u influential to a certain extent especially when it comes to the music side leyi yena nge le ka yona. Yeah. Okay. Tabu ya tata onwe. Okay. Yeah. So, but one eye the content creators. They're not even content creators because I languseni le am kami bula ya titu. Creator in what content is the person making? Content mintu angari influence ko hava obvious. Ai buyen ka content. Kuna van'wana ti influence creator no va content creator as well because the content anga create. Van'wana vo tirha ku exploita Gaza o tirha ku part time. Okay. Mara So kuna bo part time ka magale. Shatika. Kobo. I think also anlavi ku swi vula ne ku ri namuntlha hi le ka it's called one of the best universities in Africa so clock it girl. Okay xivutiso xin'wana hala kombeni vulavule mike ni ta ta twana sweswi ya va ka inana sesi va nga vutisa sesi ripfumelo yina ni nyana swi endla yinga ya yima mi nyana na tu na wembela risimu lera ro tu no it's not kuherisa sungwani it PR stand also I we have to look at that sungwani loko a holova na vanhu ku va ku nga ri tinyimpi ta elwini na cool I doubt mina
Ne, na money. Cool D. Cool D. I doubt that was a real thing. Man, this is eti makata ku loko mo swi languta loko before prior loko va holova a ku fanele ku va na an event. Man, this is and vanhu valava ve va kumana after. Yeah. Man, this is so va kona vanhu lava ava cancelaku in a sense cancel in this sense means because we can't deny va cancela ni twa ingaku loko a swi vula u swi vula hi ndlela leyo wo n'wi jikela and na vanhu lava following ya yena ya veggie na yo ya jika loko a tlhelela na following ya yena ya tlhelela and especially influencer content creator and everything n'wana ni twa ngaku ina ndlela yo swi define na mi un'wana na mi ta kuma kokonja ka mini vo as influencer in influencer swin'wana ka wena proper influencer not even a content creator was one say ay ya tikanyana mara vela van'wanyana vanhu vo tala ngopfu ka Facebook the influencer ntoka ku 1% shem ka Gaza ngopfu ba few actually the influencer at few because vo tala vo influencer hlamba loko ri va influencer vo tala vo dlano kombela ku donateliwa swini vo tala influencer donateliwa kobo mara ku hlamula xivutiso xa n'wina boti ne I ku kame man but masingita ne ku hlamula xivutiso xa n'wina I ku cancela we're not saying ku ri u teka talenta ivi munhu loyi a sala nga swi koti ku yimbelela or ku a nga swi koti ku endla beat or whatever that the person is doing mara una a huge following so loko yena sweswi a nkata ku a nga swi kombisa ku loko yena a ku langusa hala the following as well ya landzelela loko a ku na tlhela na following ya tlhela so leswi pattern ya kona leyi nga kona I ku loko o za suka ka munhu na the following ya suka ivi munhu loya a sala a yime a ri yexe that's why nkata ko u vurile ku sometimes it's a PR stand it's a PR stand ku sometimes ku va ku ri swinyipanyipa swo tala swa Gaza ne a hi swi serious mi nga rivali ku sweswi Facebook ya monetize ne usually va lava engagement so engagement yi ta hi swinyimpanyipana mi ta twa n'waku iveliwe xitu iverile a xo cha music sweswiya xipikara mi ta hi vulavurisa wena wa gwaja mi ta uta ku yivela xipikara I vuli vo manager mara ho na emana yivela xipikara kasi na a hi maponyani phela na yena swipikara ngari mara maponyani xi tshama xi yiviwa ende nga ku xi na 18 years xa maponyani xi ri koho xa manager xi na 3 months ivi xi yiviwa yeah so an hlamusela ku men rivel okay we move yeah ikombe Wana mike ku mike xivutisi kasi ma agonga ku mike na boti la boti rental boti va zibrukwani mara ne ikombe mike hunda itaka boti boti man kamen okay boti mfushi mi ta twala ende kwalani na xivutiso se loko Gagashi na lowan'wana va lwa na papa a ku ri swa serious kumbe yini Gagashi na Nkombe kule mina nkombe mpalusha man mi lava na panyusa papa pen man masoko papa ru no mara leswiya ani okay swilo swa papa rilani ku fana na karhi lowa va nga rhuketela Gaza Bosha ne ande yi n'wi rhukete kha yi nga n'wi tivi ku hi mani Gaza Bosha papa rilani nkarhi lowa a swi nga swi tivi ku hi mani yo byeleteliwa minkarhi yo tala kasi na tsundzuka a ni ri kolo ku ri a ku
a va ri kahle a ku ri event re a ri ku tekeni ka ti-picture laha ivi a hi xoweta ku minjhani mpfikini a ku ma swi ta ku i mani na ku hi ku hi lomu a ku hi lomu a mi n'wi rhuketela last week yi ku mani u Gaza boxa ku mi ya Gaza boxa phela no byeleteliwa mina so ku na vanhu van'wanyana u kuma ku maybe loko va lava ku adiresa swilo va nga qondi va ya ka paparulani loko yi dakwini kumbe va yi xavela byala yi nikiselana hi ku yona swi pfuketana loko se yi ri ku performeni liya hi ku hey wena n'watihoci wena n'waximanga sweswiya na vole ke ri va rhuketeliwe ka yi freestyle so swo paparula swilo tinyimpi ta ku i ta kwala na kwala u nga swi twisisi munhu wo ti rhandze swohisi wo yi nyika swohisi a yi pala ya loko yi ri na swohisa yi vhe ku pfuka liya mara ni vula ntambu ku yi layitiwini switch ta haka na se swi paparulani swilo swona a ni tshembi ku kona un'we loyi a nga ta ku mina paparulani ni n'wi dyohelini a ni tshembi paparulani loko sweswi yi kwini yiwe bu sweswiwa va ta fika va yi komba clip leyiwa mi ta swi twa ta rhuketeliwa yi ta hi ya performa Mozambique guys yi ta hi ya performa ta vula yi ku wena wa ti-Balenciaga ta pinki yeah it's already na 5 minutes ne let's wrap up ku na swivutiso swo hetisela leswi a ku na swivutiso hala vo mami nothing swi swo hisa a swi na swivutiso hiyi mativa na bloxi a mi na albamu mi lava ku byeli yona pela va drope EP bloxi va drope EP mi yingisela EP ya bloxi yo botax xava na swilo swo xivula yeah ama you come serious EP bloxi wa straight I drop EP please mi ya yingisela mo ni veni mbutisa a ni twe laya va kha va ku kuna ku yivelana ti-lyrics a ku ri na ku kavanyetana nyana between Mus na Sign Free se n'wina hi ku vona ka n'wina mi yima kwina hi yima kwini hi mhaka yo yivelana ti-lyrics or hi mhaka yo leyiwa in particular yo yivelana ti-lyrics ne mina na tinghoma ti-lyrics ntsena swilo leswiwani swa ti-lyrics leswiwa ni twa hi nga ku okay kahle ka leswi swa Mus na Sign Free ne ni twa nga ku a ku na loyi a nga yivela n'wani ti-lyrics na nchumu laya vanhu vo tala swi fana na loko sweswiwana la ku tlamba risimu hi rirhandzu swa endla ku va na tilayini ton'wanyana ti yelana ma twisisa nyana swilo swo tala swa yelana hi ku loko ho ya hi sweswo ku fana na risimu leriya ra Nqabza ra majaha good example yeah ra nghena ka General Muzka ne ka va nga heti ra nghena na le ka Manflow se mvula ku u va yivi ti-lyrics leti and yena u ri loko a ri yimbelela a hleketi swa General Muzka Manflow a va rivele and van'wanyana mi loko ni ri yingise ro sungula ni hleketi swa Manflow swa General a ni nga swi hleketangi so I feel like swilo leswiya I don't know ku na ku inspire-iwa ne ku na ku inspire-iwa ku na ku a sampler or teka just a phrase aku vi ti-lyrics a phela loko ku ti-lyrics swi ndli nga ri you took the whole thing loko ku ni mina loko munhu a ta ku u yivele ti-lyrics sweswi ni lata na buku a wa komba ku lewa kheta tsaleri tinsimu hi leyi u teke ti-lyrics ta mina leswi swa vulavulani ku na yin'wana la ku yina na ku sometimes a ku na ndlela yin'wana yo vula ku na ku rhandza so the fact that wena u endli risimu u ku na ku rhandza swi vula ku mi loko ni la ku rhandza munhu wa mina na ha vuli ku na ku rhandza hi mhaka ku we u rhangiwe ku na ku rhandza na no wata i yini swilo swo yivelana ti-lyrics ni ta yi ba white myth ne let Shayla go just let Shayla go bro anyways vanhu vele UP mina caution ka music hinkwavo ku na munhu un'we like hi ku vona ka n'wina hi ku vona ka n'wina i mani ka mina ni hi ku n'wina hi nga ri mi hi vutisa hi ku mina mavonelo yo karhi khomani mike so i J John so hinkwenu ya ka one man show Mus hi ti-19 ta hlangana kwela ni xavani mathikithi xin'wanyani ne ni kombela
Okay. Ah, Yeah, xivut- va vula loko vulani. A hi xivutiso Swivutiso swa n'wina. a hi xivutiso i xitiviso. Tivisani. Na section ta va kha sexcharizer. Oh, Ne? Kolomiya. really? No, but leta tirhini ta hatla endla ti-bookings. Eish. Ni ta ku tsala tona a thangeni. Okay. Oh. Walavalava. Walavalava. Heji. I ripfumelo ne? Va ri va na xivutiso xo hetelela but ripfumelo. Se hachilenga dlawa ani swi tiku dlawa kumbe ku humeleli i boss lady ayo vabya kumbe ayo tikiwa na Hachini. Leswi a swi lo editiwa Oh. Liya ai gade enkulu wa munhu. vula ku tisa a yi tiva byela kumbe ku humelela yini Se loko ku yima tivutiseni so n'wina ku loko ku fa hachi liya ne. Kokwani tu why va hanya? Ava ta va hi siye khale. Kokwani Fonyonyo. namna ni mana n'wina kwalaho ka hi yona sinka episode leyi landzelaka hi ta ka hi hlamula ku hi yona Ne anyways, hi ta hlanga ala vutanzi ya hi ta la vuxokoxoko for more information. u nge se pfala a ni kombela ka Shangani gang hina artist ne ku nga D-Rocker va nominatiwini ka ti-Exma Awards ta Munghana Lonene ne so a ni kombela hi va votela risimu ra vona i Nyoshi i remake ya Nyoshi featuring Dr. Joe Shirimani so mi SMS at the capital letters house mi tsala ku house the capital letters space M-ku-D ka 45859 SMS i R150 ti SMS ta mahala a ti tirhi nkhensini Loko mi vulavula hi ti-SMS mi tsundzuxa minkarhi leya khale. Xavelani ki mina jet time ka exit No, nkarhi leya khale loko va tlele vatswari ku ri vo ma 12. SMS-ela u to 31314. A swi tivi. Anyways, a va khomela kule lava. Ya na ku Emmanuel ne. ka it ka Anyways, hi ta hlanga Emmanuel hi ta hlangana ka no ta swi tivisa ku yini mara va mi ba xikhongelo ka n'wina phela all night prayer ma mi ri busy. va ri kerekeni loyi man Hi ta hlangana ka album launch ya Metro Beats hi ti 11 ta October. After sweswo ya ku swi endleni hi ti 19 ta no hi ti 18 ta October hi ti 18 the 18th of October, 18th of October. launch. Yes, and then it is 19th ta December. Ya ku swi endleni le ka J John. Loko a lava na ihlangi lexiya xa dzingi lexiya ni and then vanhu hi nga rivali ku subscribe kombela hi tele n'wina la so please guys kombe mi subscribe ka Shangani gang. Yeah, and I'm rhandza swinene. Thank you so much guys for the engagement and the time we had and until na swakudya until hi hlangana nakambe hi sweswo na both sex cha